guys, welcome back to my channel. My name is Pierre Sapam. Khurumjeri मैम आई गिमिंग Pierre Sapam. ngasi se ai London da lay. London se ai lak ta yam kuire last aina lakhi bodu covid hojringai mamang da lak pani go. Ado London su dum yam nungai hai tare mafam yam phajaba lamne but last time anirak lakhi bodu phajana koyo phangode haidi explore to dribam pham yam lay baduna handak se yam kuira watung London flight phang bus yam tin excited oye kai da kamai chatoino kem khangde because aina la amba last time gi hotel du gasi siga manade ba no bani na si se aduna hojikti sigi hotel anoba sidagi koina chani mafam do kamai chatoino je thi doine hanga chatoine kamai to de do yengminar se do ngasi gi vlog se nungai ni dikhalle do London gi weather se ke hani yam thin unpredictable oi ko yam ju inge duga nusi ing bam sit le baduna moi se nong ju tai ko ngara khina dang da lak paduna nong ta bu si ai nong je mangli ju tawe weather jam nungai budi na te but khoi se thokning bagi thok thoi ni ko ado ai chatluraga lo selurage hojik thenge do imana biju lo san ba hauramani night suit ta le rambane si se lily by routine Christmas ki gift pi bane do Christmas namit ta set ba phange तो मैम आई हुजिक लोशन बा लोइरे तुगा खोय हुजिक थोअनी सिसिना ngasi आइगी आउटफिट खुंजले उद्रे नुंगदा स्कर्ट सेले ngasi boots खोय हुजिक थोए तुगा खोय होटल की कॉरिडोर से हो खुसांग amने Loin. London से हमने कहीं है नहीं expect कहीं है नहीं London तो कोई भी थोक पे से यहाँ वाई है direct cab su yam tange adegi direct kino hotel degi access su leite degi card su contactless oigadam ne tap to gadab do but akhoi da tap akhoi card to tap to ba yade ba insert to gadab khatane duna मैम hangnare ngainare do hoje akhoi option leitabni na gas station da chatlaga oyster card lorani adu oyster card to na bus ka tube ta ani maksidi na ba yai hai duna adu oina keno tor chatlani degi uber da के हाइनी 55 pounds खुद तांग अमा चट पखतेगी अदुना येंग से दाव कमाइन तोगे ना but Christmas vibe से तुंगी नुंगाई wow this car is nice BMW that is a gas station right that is our hotel this is the one मैं आम से देगी ने oyster card लो दे से सर पर ये इसका यूज़ कहाँ कैसे है बता सकते हैं जी कहाँ आपने लेना है हमने लंदन आए ये 7 का कार्ड है और इसको 15 पाउंड आपको चाहिए आने जाने का जी तो 22 पाउंड हो गया आपको 22 पाउंड ओके तो ये कार्ड बस में भी और बस ट्यूब में भी ये बोथ यू कैन डू इट ओके थैंक यू आप ये पेट्रोल स्टेशन से लेफ्ट करें यहाँ पर आप बस ले लें 222 और 81 और 81 जी तो वो आपको ले जाएगी हॉन्सलो वेस्ट से आप फिर पिकनिक लाइन ले लें वो आपको ऑल द वे सेंट्रल लंदन ले जाएगी सेंट्रल लंदन इज द लास्ट स्टेशन मतलब जो बहुत से स्टेशन है जी वहाँ से फिर आप मैप ले लें जहाँ भी आप कहाँ चाहते हैं लंदन आई के पास हाँ लंदन आए तो फिर वेस्टमिनिस्टर स्टेशन पे चले जाएं आप वेस्टमिनिस्टर आप पिकनिक लाइन लेकर सीधे चले जाएं हेमरस्मिथ आप चेंज कर लें डिस्ट्रिक्ट लाइन वो आपको वेस्टमिनिस्टर ले जाएगी सीधे ओके स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल देखो घबराना नहीं बेटी आप किसी से भी पूछ सकते हो उधर जो भी खड़ा होता है ना स्टेशन में बाहर निकलते हैं उनसे पूछोगे आई वांटेड टू गो टू लंदन तो वो आपको हैव अ गुड डे थैंक यू मैं मोई किसे कई हाइनी इंडियन की मीना फंबने हाई तारे तो चानबसु मैम यूले वाओ
biryani si lay chicken, mutton, and samosa. Si uncle sina yam phajana haibire help tore koi sidagi station chatlaga 222 or 81 lo deba bas sidagi hotel ga yam thina naknare akoi oyster card lo re mi amagi 22 pounds ni ko aduduna bus su adagi tube su sijina ba yaba sina budi yam thina sorted oi thame oyster card loraga bus ka kaino ga tap toroga dum chat pa yaba khadi easy oi dekho journey se lam khang da bani na transportation ju nungju nungai but khara complicated oi but yenga sengasi the bus station laire sidagi 222 or 81 thaba bus tongduin we bus la bus number 222 Hounslow station come so ma'am ai nokni mo mari ma habi khoi wani se excited oi mandana haidi bus ek tong khalap lo na card to phi oyster card to tap to gadam ne tap to ka or du ga driver du na kaura ga koi se sorry har ga tap to ma nai ni kai do lo re smaina tap to sanga kadam ne ba do khina direct sanga pa okay yeah it's done 11 minutes walk right Yeah. oh quite far thank you मैम अखोबानी की जर्नी से अब थी ना कई हाइदनो यम वाहले हाय मफम दे यौनो होलबदे बिकॉज़ बस तो तों खले दुगा कराय दो कुम देनो खंगद्रे मी खरना हॉस्लो स्ट्रीट यौरे हाय ममांग दने हाय दो खोय हॉस्लो स्ट्रीट तो कुम बुदी कुमे बट के हाइनी खोय की मेट्रो स्टेशन से सिदे खर लापे बा अदो लंबी द रैंडमली मिंगोंदा हंगागा इंटरनेट हंगालगा मोइदगी के हाइनी लोकेशन केनो तो हलगा फोटो नमगा चटली मोइना हाइबे लंबी दी हाइदी मीना हाइबे मतुंगी नने खोय चटली जो खोय साने केप खंगबोंदे randomly कमाइन तो देनो हम हॉस्लो स्ट्रीट दी यौरे इनकी quite famous Primark store से ले रहे हम Primark मनिंग दले हो रहे आगे से मतलब कोई शॉपिंग की लाख बने कोई भी सब लाख बने तो ना देखी और कोई मेट्रो के ना तो रगा चलन हम कोई याम सांगना चलबा मतुंगदा होटल रमदा यौरे देगी सिदेगी चलगा खुई मेट्रो फादोइने सो फाइनली अखोई मैम मेट्रो स्टेशन यौरे फन्याम सांगना खोंगा चले सो आदेगी Hounslow Central aina ire sida so we have reached Hounslow Central station metro from here sorry so we are here at Piccadilly line zone 4 I think it's the blue line right yeah so we are here go Hounslow Central da lay rahe sidagi chatlaga kaidra ngasai mana haiblo link sige sida Leicester Square hai sida kumde I don't know na mai tube ki changbam so मैम sida station ani lai re amana Heathrow airport amana Central London akhoin chatui se som dane ba ani mak Piccadilly line Leicester Square yore मैम aina nga tang ui ngai da tube manung da mana phone wala leram bane aduga aina makeup tholakada Leicester Square yo leram me aduga ma kep khangri ba aduga aina kumma je har gan kumbi ba aina to mandi do pamang thogat amani बाद पोस्ट आएंगे
thoktoise exit number 4 daine yengase daw kamai tongge koi exit number 4 dei thole e do tawraga koi sida ni bacha toise la मैम ngasi thubani gi journey se khusang ama lambi khangdabagi metro station amada munglepe hoi kai kamna la bu kai da northern line degi la e piccadilly line degi do lambi khangdagi hanga ka da muka khoi to ko metro logada bane hai green line da northern line da ko northern line se da waterloo da kumga da ba aduga naknare hai adugi nasi gi khwa se lam koi ba se like de ko photo da khata nai ngai ba man ba yo khoi yang wa na metro honga ba ko ta chala matung da si gi mafam se yaure first the piccadilly line blue line da gi la ani aduga Manchester Square da kumani adudagi amuka northern line da gi metro tonga waterloo da kumani aduga sida laire akhoi gi destination London ai chala se la oh finally khoi yam wana train da struggle tawraba matung da London ai yaudore yaudri khongna chatli dana ya London da koi base khadi wai haidi it's there finally yaure after hard work after a struggle How many hours? how many hours and mi kaya mi lising da ne koi hangi ja amana dom chalo hanga la ine khangna ga lak banati ko pura blank ne koi lai do na tra degi mobile internet su yaw banate Afternoon 1 to 4. so mi khala ge So mayam sida laire London ai chobado mayam ai sigi London ai gi sida tongdi am tongninge but maman je am tange ba khangbra duga imana bi ga lakme nam je ma ju ki na hai do kamai kano to no khangde punghai gi 35 pounds ra 60 pounds ra kya no view London gi view di u phang de ba मैं am khum khunungai se ada Big Ben haibra kaino wall kaino do leire wow मैं ami kitchen se am te yengo asisna river cruise or amni मैं am si port se am na pick tap na unge hai dare do na view yeng bese am nongai ni but ai yeng phang do mandre sidagi keno toraga adoga adana Big Ben haibra kaino dogi keno do leire
ngasi yengba loire ai tongba di phangdre next time but lambi khangani to mi khuchin se Kita sana ba yo le am hau do male manam khunung cheese ice cream ji yo le soft ice cream ta ge ta yam sai gi rickshaw ji yam ti na nungai ni tung ba wow nungai ni Aku tuh bini fusi dah koloi. mambagi khar mai ki sengre but experience adum nungai ko ram nakna na lai le me mayam hujik mamme view se pakna uwat keno tawdre London Clock Tower a lai re Yam chile do ngasi se akhina yorok evening ta ba gi yeng ba je photo ka ba khoi ba khadi nongai tre but view je dum phadi phajai dum idi kuchen nama Christmas ki nongan ba no oi gi London Tower clock ale re की vibes yam nuai photo phajabadi phangde doi tar su du nuai ko lights me am do museum chille do photo nam de mi khuchin do hai di mi chin man na photo nam ga khangde ado next time am ko lak tare photo nam bagi oina ngasi yeng bai di makham khangjan bai budi khange khau do ma le hot dog bye bye London eye bye bye London Clock Tower mayam sida paintings mayam lai re Tadi yang kasi. Lining है 2 cash like that. Excuse me, how much for this one painting? 20. Sorry? 20. 20 pounds. Tangi tangi. Lungai ni ye moi risoze. I'm a quick souvenir gift shop the lae.
Wow. Which one? Oh. Oh. Ayaw. Anong sido? Wow. Oh, she's a cute oil. Yeah, yeah. Again? Man. Thank you. Have a nice day. Potato chips ki London eye. Yam hay na busay. Mayam sila nung dangi view. Hoje hoje chatli ba chatriba khang de lep khamal. Chatli yam tap na. Asi chatpa do ubra khutap se yong ne 30 minutes oi dine sida. Next time la age na handakti oi je. Wow. मैं आम खुद हुजे हल्ले जिमिक तुम क्या तार बा हुजे almost 5:30 दारे पर याम थिंग बा माले दो हुजे कोई हनबगी जर्नी से ने आवा दे से 5:30 तुम हनबगी जर्नी से ने सा याम थीरा गा याम वाना लापो दो हुजे उनका सेम अदवाइना हनदोय ने केम खंग बनते सो ngasi keno nungai bra जिमिक how do you like it photo phajana number phang de haidi weather do am gloomy orga khoi sanda waram da keno oi bani na ko but lakpagi di nungai ko worth it I would see later. One more? One more big band ga. So kasi lakpagi experience adum nung din nungai. Pakong kupha jase. Change here for Bakerloo Line and National Rail services. London की बस तो गए मतलब के कंपार्टमेंट दा अदना नुंगाई सिदे के व्यूज याम नुंगाई खाजमी याम ले कोई दुगो वो सिदने स्टॉप बटन ये माने इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पूरा मिनी इंडिया ने बा लम खुदिंग तक मजाना थल्ले सिगी लमसे दुगा छाइगे खोइना बस त फमी जे म्या मचाना तनि होइसे दुगा सिगी लगे फमी बिजे सिजे सि अमा खतने कोइ लम के मचा देरी म्या मचाना दुगा बस स्टॉप खुदिंग की म्या मचाना त दुगा दुगा मोइ लमसे कोइ म्या मचाना कसना के सिप्सन रोड तक कुम्मे अखोइ होटल ना असिदा लैरे ngasi gi numit se जिमिक से कदौर हंगदे मा तरंग चले चलम दाइ द खई ऑपोजिट साइड तकी गाड़ी तोंगे बको अदुदुना नेने रोड कवेबा अखोइ दि नेने रोड तो कुमदोइने न लैरगा लाए लाए दुगा एना सोम साइड ते मंगोन दे येंगो ना हाय खंगबरा यौदुरबा दि मालेना माजे येंगे दुगा ने आइना खाले खई ngasai lakpa kan da petrol pump gas station lairamdra adu gas station du ure bako aina duga ne phami ne mane अखोई होटल से उड़े ना कुम्मा तो हार को मोगी स्टॉप कहीं नोदो नम अखोई मानी से मथक तकी मखा चेंधरी बखंगब्रा दगी अखोई ना स्टॉप हाइबा मफम दो बस स्टेशन हागे दि खंबम ओइदबा अदुगा सिदि सिमसम रोड ने ना हाइरे दुगा सिमसन रोड से कोई खंगे दो अपोजिट साइड की हलकपगी थिलकफम से सिमसन रोड त बस स्टैंड ओइ लेरे मे दुगी नंग हौदना कुबे ए जिमिक Exercise. I need an exercise. my excuse मांगा चितरंग चले सेंगवा आइना कमा हाइदिनी आइसु पाकना खंगबदि नते बा आइना सम मालगा ओइरमबदो अदुगी कुमेदो दाव यारे फाइनली होटल योरे पुंग 3 मखाइ दि तारमनी 3 मखाइ 1:30 तारमनी बट ngasi khoi whole day laibani na halakba nange khoi ngasi nungdang da flight laigada boarding ngasi khoi khu chatse nangaro inge
finally hotel de yaorure after a lot of struggle. No? Now listen. Card activate tause. मैं आम से होटल से मिठाई से मैं आम So basically, so then what the conversation we then had was what would you eat? Hello guys, so ma'am ai hotel de yaure change ke ka tawre housing ngak lerga di tumba matam warni ai packing ke ka so tawbal lore aduga si video se nambane so ma'am ngasi gi vlog se ma'am nungairam gani haina khali ado comment pibiro o nungai te ko ado akhoi se yang wana di chachabane lam chatpa je photo da video da yeng bada yam nungai ba malam gani ba chatpa mi na khangbai wane haidi struggle lam do khangda bani na hanga chatpa do khoi mobile internet yaw bu sunate do na mingon da hanga ga at least akhoi gi destination akhoi na chaning ma pham du budi yawre ko aduna ado gi yam thina nungai war so wana chatluraga hale aduna yam wana namjaba video ne do mayam like comment aduga share to ko vi gano next ki video da amuka thengnar se till then take care and bye bye from London.